جنابند نوچه نارادیو ادنگه گل دم باش ایرو 5 تباخه 2025 سیشم لبروکسل ساعت 15 آمده 16 گدارن هشم نوچه هم پیشکش بکن دم آزادی ریبر آپویه کمیسیون جویا امدده مکه دیرو گیدنه کمیسیون مجلس تکلداری پرسکریکا کرد به سروکاتی سروکی مجلس انقره نومان kurtulmuş جویا kurtulmuş آخافتنا وکرنه کرو گد امدده مکه دیرو گیدنه کمیسیون همه نیرین و ایراده اکه نویا جبو مسئله اکه که به دهان سالانه انرژی ولات متونه دکه خشک و براتی قرص دکه و جهلا هن کسان و تپروکه کرنه بگومان مسئله میا اساسی ننویساندنا دستورا بنگهینه رفورمین حقوقی یانجی دجاره که ده چاره سرکنه همو پرسکری کن نینه ایراده یا برخصن کرنا ویه که مجلس دنگه گله kurtulmuş balkışan ser aştiya cevaki xuşku bıratıya gelen ugot komisyon ama ne be hesabın siyasi emi be cesaret be vicdan u be adalet tevgerin جبر کو پیواژویا به تمامی بدنکرنا چکان دست به کرو اف پرسکریک نیا کسان سازیان یانجی پارتیکیه یکسر مسئله ملت میه عزیزه قیمت کمیسیون مجلسی جی tam دورده اف کمیسیون بانگه که جبو خورد کرنا مانویت جواکی ماینده کرنا خشک براتی قبول کرنا جدایین خواه و خورد کرنا جیانا هفپاره kurtulmuş گوت سردمانو مجبوریت اکدانیه پیشیامه ایدی دماوی هاتیه که ام در فتو هیز آزادی و کبو عدالت بدنگه که بلنتر باقفن ارکک دنیا و کمیسیونی جی اوه دوی چارچوه ده ترکیه به ترور ده اساس خوده تیواته هریما به ترور پر اشکره که خشک براتی ترک و کردان مجارا سرکه یا اردنگاریا میه ام نوی وان کسانن که لچانا قاله ملدان هف خشک براتی اوه که در رجاندنا خونیده ده ایشو هیویان ده مروف به هفره بمشه ایرو مجبورن که دیروکک لگوری فرساتا ایرو جنوب بریخستن و پیش روژه لگوری و ایراده احساس بکن ام مجبورن انیا نافخواهی خورد بکن و استقرار ترکیه دینن سر زمین اخلاقی سیاسی یا سازکار سردم آتاری یا که پیشی والات مدگرد به دست فرست ملت ما و بریارداریا دولت ما ایدیل پاش هاتشتن مجلس بلندترین سیوان دموکراتیک که دنگ حقیقت دبیسه جواکی هیستکه و نونرتیا ویجدان ایدکه دبه که دوی کمیسیونه ده ام دستورک نویا بنگهین ننویسینن لبله ام تکلداری خوشکو براتی گوتنین خواه بکن و به هفره تف بگرن مجلس همه و نتنه به ریخستن کرنا خوشکو براتی 1000 سالی و به سنور بمینه و ده زمین سیاسی ده جنوب بناسه بکه دوی ورزانین که پیواجوی چکبردان یا که مجیر شاهیدی کر به تو آوای انجام پیواجوی که بازاری نینه اف کمیسیون جی هر کسی دنگ خواه بلندکه یه دوی پیوین ما ین هفپار خشک براتی واشتی بن تو مجارک نینه که دبن و سیوانه ده لسر نیا خافتن دوی ام گهداری هف بکن دوی هر نیرینه کالا یکتی و خشک براتی بکه از دوی باوری دمه که هر کسی جبو و مجار سودور بون نشاندانه که ده هاوی نوی والاتی ده خشک براتی هیه پشتی آخافتنا kurtulmuş و نونرین پارتین سیاسی ده کمیسیون ده نیرین و نرخاندن خواه بکن ده جوینه ده هر اوها ده شیوه اساس و رگزن خباتین کمیسیون بندیار کرن هیوی انگل آمده جی کمیسیونه جبو دموکراتیک بوینه سر راست کرن قانونی پشتی آواکرنا کمیسیونا لمجلس انقره همو بشن جوا که بانگی لکمیسیونه کرن که جبو خباتین خواه دگاوین دیروکی باوشه گل آمده جی بندواری و داخواز خواه جبو کمیسیونه آن زمان رمضان گذر دیار کرد که دوی کمیسیون همو گلان تمثیل بکه و دوی واریده بشبچیارین خواه بجیه بینه یوسف آلا بالک گوت وکی کرد ام زمان خواه ناسنامه خواه واشتیه دخوازن دوی دنافرا کرد و ترکانده شرچینه به نایف سو باشی جی بالکشان سر براتی و کفیه و داخواز جیانکه به رومت کرد سو باشی گوت ام شر ناخوازن گل کرد جی جبو آواکرنا وی والاتی خوین رجاندنه دوی مافیوان جی هبه نایفه سورر جی گوت آشتی جبو هر کسی پیدیویه جبو پیشکتنا پیواجوی دوی ربر عبدالله جانان آزاد به بی آزادیاوی آشتی چنابه عبدالحالق بلوت جی کمیسیون خواست که به دل و جان جبو آشتی بخبته ملیها جومرت جی گوت دوی کمیسیون جهلا جنان و وره بره و برن
ev komisyon tene be pêşengiya jinan dikare pêş bikeve. Fikret Çapa jî diyar kir ku hêviyên Kurdan bi sed salan e nehatine biçîyanîn û got em baweriya xwe tenê bi rêber Abdullah Öcalan tînin. Ji bo vê jî divê ev azad be û pêvajoyê birêve bibe. Evdîtina bi rêber Abdullah Öcalan re ji bo aştiyê pêwîstiyeke. Li herêmên Bakur û Rojdatê Sûriyê daxwazên ji bo azadiya fîzîkî ya rêber Abdullah Öcalan zêde dibin. Rewşenbîran jî got hevdîtina bi rêber Abdullah Öcalan re pêwîstiyek stratejîk e wê rê li ber çaresereyeke siyasî û aramiyê li seranserê rojhilata navîn veke. Rewşenbîran ji kantona Tebkayê Ruqiye El Elî got rêbertî ku di wîjdanê gel de cih girtibe dikare guhertinên dîrokî bike. Rêber Abdullah Öcalan ev tişta dîrokî kiriye û dikare gelan bide bawerkirin. Ruqiye anî ziman ku ew dixwazin bi rêber Abdullah Öcalan re hevdîtinê bikin û got hevdîtina pê re wê bandorê li tevaya gelên herêmê bike. Hevseroka Yekîtiya Rewşenbîran a kantona Tebkayê Rena El Seyid jî got rêber Abdullah Öcalan ne tenê keseyeteke siyasî ye. Filozofê ramyarî û mirovî ye ku çarçoveya partiyê derbas kiriye. Bûye deng û neynika ku hêviyên gelan nîşan dide. Renaye got ku ramanên rêber Abdullah Öcalan guhertinên bingehîn di hişmendiya hemû gelan de çêkiriye. Xwesteka hevdîtina wî ne tenê girêdaneke ramyarî ye, baweriya bi projeya rizgariyê ye. Em divê baweriyê dene ku azadî bi hişmendiyê dest pê dike. Rêber Abdullah Öcalan jî hişmendî di mêşiyê me de çandiye. Rewşenbîrê bi navê Mustafa Kemal ê ji Rekayê jî daxwaza serbestberdana hemû girtiyên siyasî kir û got ev ne suçdarin lê mirovên xwedî raman û helwestin. Cihê wan ê rastîn di nava gel de ye ne li zîndanan. Kemal îşaret bi vê yekê kir ku hevdîtina bi rêber Abdullah Öcalan pêdiviyeke û wiha dawîla xaftina xwe anî. Nêrînên wî yên stratejîk û zanîna wî ya kur a li ser rastiya herêmê û aloziyên wê hene. Ew xwedî dîrokeke dirêja tekoşîna ji bo mafên gelan û aştiyê ye. Ev kesayeteke ku dikare me ber biriya rast ve bibe. Barbara Steiner, azadiya Abdullah Öcalan kilîda aştiyê ye. Seroka Wexfa Perwerde ya Partiya Çepkir ya Ewropayê Transform Ewropa û endama Partiya Komûnîst ya Avusturyayê KPO Barbara Steiner biryara PKK ya bidawîkirina tekoşîna çekdarî û şewitandina çekan ya sembolîk weke pêngaveke dîrokî û wêrek pênase kir. Barbara Steiner got ku ji bo aştiya mayîn de divê azadiya fîzîkî ya rêber Apo were dabînkirin û zextên li ser gelê Kurd bidawî bike.